Dibaturi Pak Mandor. Sok sama si A-nya sini, si A-nya sini. Dibaturi Pak Hajat. Baturi Pak Hajat Baturi ya. Pak Hajat Mea. Bottom black. Bos. Ala. Ala. Pala. Pala. Baturi Pak Hajat. Bos apa ini? Bos Tembeleng. Om John. Bos Tembeleng. Pak Hajatnya udah siap belum ini Pak Hajat? Bos Tembeleng. Bos Tembeleng. Hehe, makasih. Satu lagi Pak Hajat? Enggak satu lagi enggak? Masa dibagi dua? Bos Tembeleng. Bos Tembeleng. Terima kasih Bos Tembeleng. Mama Pak Hajat. kendanga di alungan lah kendanga. Bos masuk. Hati ngucap sumpah arep nyuci raga adus ning sumur sang Bos Baso ya. Pengen lebur dosa Bos Baso. Aja gereja lu pegang. Cinta ning kakak masih berat. Kula wis janji ora maning-maning wis dilebur ning sejeroning batin. Bos Tembeleng masih. Bos Tembeleng obat. Bos Tembeleng Bapak Hajat. Yang ini siapa Mama yang ini? Pengantin. Bos masuk aja. Dari pengantin. Neng. Iya. Bos Tembeleng. Bos Tembeleng, habiskan. Bos Tembeleng, Bos Tembeleng. Kakak kula sayang, nyun
masih ayah. Siapa yang baru datang ini? Siapa namanya mama? Ibu Eni. Bu Eni, gabung aja dulu, gabung aja dulu. Hehe, hehe. Bos Tembelek masih. Yang merahnya dong. Bos Tembelek. Bos Tembelek. Bos Tembelek. Habisin, 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 habisin. Bos Tembelek. Bos Tembelek. Bos kantung. Ibu Eni. Ati ngucap sumpah. Nyuci raga. Adus ning sumur sanga. Pengen lebur dosa. Bos Tembelek. Lagi, habisin. Aja gereja lu pegang bos baso. Cinta ning kakak masih berat. Kula wis janji ora maning-maning. Wis dilebur ning sejeroning batin. Gimana mah? Lanjut apa?